Yeah. O te whatala whatu le mai mwanga lo tātunu o lo whapenana mai mō mai so se tawhai fia le ngato Samoa nei ia ai mai se fo ia lo tātunu o lo whapenana tāpua i mai atunu mō mau le olo lātu tātulu ta ia ma tāpua ia le nei aso le whainga ki lo tātunu o le wawina tu sa o atua tātou whasala launga i le maota a le kalesia na Sareta nei le fionga o vai telefou ia po le itu malo po le ata no maritolu leo lo fa pe na fia ngai ma le fa tinonga la to panota lo to mai mo se sila mai tua to o fa ia si tu mutumo le mamalo le tunu o le nei tu malo leo lo fa pe na to fa mai mo le fa tinonga la to panota mo se le fia foi ia ele malo le ta to tunu o lo fa pe na mai mo mai e silia ma le bano se la ule o fa yo tanga ta panota lo nei tu malo ai e to bua sui o lo papena ona tau va le tofi o le tu malo le leo faleata numero tolu o le tofa ya le pula rimoni a yafi o le sui le vang fa fai pui la ya tau tangata por HRPP papele fionga pa loa stau mai le vang fa fai ale fato tu le tua samo tasi o sui leo lo tau pa mo le sa ilinga o se sina te se ele tofi le tu malo ma tu foi le tu malo nei ile tausanga pole palo te tele lu olu tasi ele I fatino ina se la tu palota na tasi le finangalo le tu malo ile fionga le pule le rimoni a yafi su ele JPP le lana le mfaiona fata muina ia se fai ma palota le tu malo nei te yane tenga nei ia le wa fa pena ona fatino le la tu palota tu ia le tasi nei tu malo ia na mtai tu ele to tele mai si o te mali nei o la pa na na manu malo mai na te ia le to fele tu malo a se la tu na ma toi fa to mulia la ba ia le mountain nei ia nga renga le ka le sia na Sareta vai telefon le lo fa na na fa tino ai ia le fa nga palota na te mile o ia ngana sa le o ko e 2 minutos ta le o le sfuru ia o le o to 2 minutos on tale o le tula sfula pe ono to mai mo mai o fa to mulia e ni so fa pe na ma to mai ia o fa pe na fo i ona to mulia to mai on fa tino la to palota ia ai fo ni si o le ona o to ba mai pe mai ta wina le so le nei e to tele ia na I tamama tina ma tua le o fa na ngai mai ai o le tulanga ma to fia le pe ona ia le pre bowling le sa fa tino le solulu ia o se tulanga e to ba ai la to tanga tama tua le ia ngau o me te wina le sona ia la pena fo ona to mo fe o ma ia le wa halo fai volo tatu no mole mai mo mai le tunu o e fai si tafo leo a ile fatu ngai na fo la to ona limas ku mika le fatu ngai na saro anga le fina malo si ia ma fa le fai ngapor ka ko wa kai do mai le nga man ska ko kema mai o fa nga kerfon a to titi ale ma faina po ka ko ona ole limas fulmika le fina wenge ia le ongo le o ingale ia man tu fo ina tu ina mai ia le fa tulangana le official fainga pa lo te salaumita le mamau ia entalu sanga ia le so le na fai ona fa tanga ia le limas fulmita le la lo mudu ta ia pe ia le matanga wengo malo le fa tulangana na pe ona mai limas fulmita ma fai ona fa tino le ngal wenga al media po la fa sala la ia o mai mo mai le malo le tu se va nga le palpalo to mo le wan sil ta ole nei ia to te lo ia ka po me mo mato wa le fen ka fo fina wina o kam foi pu accept ko ki ama o ka ngo mai lo ia le se si saki ia le nga fa le ma fa ko e me la nga ko ke le do mai ai fa tai le tu talo mai mo sa mo ka ko fa nga palota e o lo so longa mangui al patpalo como mo se iba ai atu la longa winga nga mau le limas furu mi ko ko palo la nga de ku mai ko fain ko en mata ai tu de ta mai se ta to we going off our live now ai ka ko felo this patpalo ta ese se mekte sa ngol ya to lunga ta to fasala longa ya ai no fut talo mai ta to la foi lu mo le tua to fi mai da ngi fi mai ya su ya ta ia lu ta to no ya amanu tele la to mai monga ta tu felo les palpalota so tulin ta o mai la fa o lunga la wala ba inga lunga la wala ile nei ba ya ngai ba ya tu o ya dongo winga ma we tu al fale o ku al fale ai ngala le limas fulu mita le fa tanga mai ya ala fa ina fa ta le tu le o manga por ka ko wak ka ko felo
ka me